खुलुमखा जत KOKBOROK KOKTWMA नाय तंगनाय kok khorang ang sakbai thanga BIPUL tini KOKBOROK KOKTWMA rok wngkha bisi brumni haino taklai bisio bo 2022 bisio tini KOKBOROK sal hai kabo KOKBOROK de palanyani thangai tongo obno kitingino tini sangrong salo Bishondro State Central Library wo kaisa panda songsajaka panda thangai manjogai kha hastini montri Mebar Kumar Jomatia tai Rungbedekni Montri Roton Lalnano Khoboi Dr. MLA Otul DEBBARMA akosong apando kwbangma borok phainai salo KOKBOROK no bahikitibo kuchuk bedeko tlang mano obonoti kokchaplaikha tebo oro satai klayo bisi brum no KOKBOROK sal hai kabo KOKBOROK de no kitingui haste joto kami bisingo kitingui palailayo Especially jini raja khora galiwo kotor khai himbo to himbui joto bebak cultural jini kobang masini hukum hukum ruk sawai palai jago Wiskagni 9 January 2020 bisiwo ketal aichukmani panda haikaba kobangma party ni notui IPF tini Central Executive kaisa panda songsa jagnai O pandawo borokni kwbangma executive body tai lai thangnai je dili obijano lamrumani borok je movement no tamo step na haka ba kwbangma wahaino tui borok asala kok sapnai obno karibo amta hainei no saklai rukha chini montri haikaba IPFT General Secretary Montri Mebar Kumar Jomatia Joto thayo palaitino phani bisi ketalni 8 January 2022 BCO MBB WS ni luai jimung bai telemra bo khastini khampar pari haikabo hodrai telemra amchayo songsanani thangai tongo kaisa halok festival mongoi a halok festival kwbangma hastini rungbedekni haikabo kwbangma bo hai official ni borok thangai manjagini obno karibo kwbangma dalbidal aro samung haikabo tiprasani hukumu mukumuno tuiruk sawai a tero haikabo pandao songsa jangnai obno karibo a salo kaisa cultural program mo samung bo narak jaknai lai thangnai salano tiasar jawan dongni haikaba ketal tiasar talangmani haste hapangni bkhaktei obono rugwino haino hai biskangni January talono JRBT anjomungo rinai group site group dini anjomungo asoknai rokni bagai koktwma kaham borni bagai result haikaba anjomungni phiok jaknai obono tui hasteni JRBT rijak haikaba group C group D rijak rok belaino khatung laijak borokni o result na manani bagai Tini 29 December salmariwo raja khoragulni umakanta moidano kaisa thungmung bede haikaba football tournament songsajaka rakhal sil mungoi a tournament no thangai manjaki kha hastini thungmantri Susanto Sudrino khoboi press club ni Agartala press club ni secretary Agartala press club ni Pranab Sarkar akosong a salo kwbangma Thaini lukurokno homdodom klai football thungmuno nalijak satai klai oro kudungma salamboi lockdown tongmani haste hayung ganangai phia taklai bisio omono puila kotorkai tournament songsajako rajakhor agulini umakanta moidano a salo amte heini kok narakha মন্ত্রী সুশান্ত সুদ্রি বতেবো সাকা ফাইনাই সালো তেবো जों কতর ক্লাই অবাহাইgai जों तिनि थुंमुं न तेबो जों रुकसावै कतरखौ मातलांलायनाय तेबो अरब फाइ थुंपायनाय मिजोराम हास्टेनि ते मणिपुर हास्टेनि आखरखनै বিশালগড় বখাস্তেনি মধুপুর বিজেপি পার্টি অফিস সামং সিদ্রা টাংনাই রক Nasigi Mainyarok Party Office BJP Party Office Tangai Soporobika. Piaro Satai Kabama Lukurogni, Wansumung, Lukurogni, Sinain, Wansumung, Tamungi, Abohai, Party Rooks Hawaii, Obahaike, Party Office of Bokroka, Pia Oro Coxil Zag, Tiasar Sebok selection, Unyane, Pia Oros Hatai Clayo, Hapano Simia Kabama officially Nai selection, Dimani Yagolono, Bokaisa Barzamano Haikaba selection, Kaizago, Pia.
Omni bisingno nasigi mania obahay seleng jangnai borok rok sian nugia borok rok no obahay ke kok silchao je anot mania ana mania nei oboni bagai beleno wana jak chini hastini lukurok obahay party mungrok beleno kirmasi chini bagai financial jeng sak sak baithang chini jugot tongkai haigap chini sago fan nini o nung abo manani tongkhang klai nung nai আজকে সকালবেলা কিছু সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এই উন্নয়নের ধারা দেখে তাদের সহ্য হয়েছে না, তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টি এসে আমরা কেউ ছিলাম না, তালা ভেঙে কিছু সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী দলীয় পতাকা এবং পার্টি বিষয়ে কিছু সরঞ্জাম ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কীরকম ক্ষতি হতে পারে? ক্ষতি হতে পারে, প্রায় আমাদের এখানে তো পার্টি বিষয়ে অনেক কিছু সরঞ্জাম ছিল, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল, ভালো টাকাই খরচ হয়েছে। সমাজদ্রোহী যারা আমাদের সরকারকে বদনাম করার জন্য। আমি দেখছি স্যার ফালুতে সেটাইনা বাসেনা এই পতাকা আগুন লাগিয়ে দিছে, কেরাসিন আইনা লাগিয়ে দিছে। Sotirgo hastini Raipur amsayo tongnai lai thangnai salo khoroksa cherai haikaba athukiri je baspan ka pyar nei kaisa audio haikaba risamung viral angmani kwbangma lukurok no bini risamung no sajakmani kwbangma thaini ombahai social media active tongnai rok kwbangma no bini video no share khaimani phia beleno kha sommani kok haikaba khadumani kok bo lai thangnai salo kaisa lahar pati mango pati woi bini accident engoi tabok belaino shak hambiangoi hospital haikaba shak nainogo klaijak obno karibo je Chhattisgarh hastini montri okra bobo sak baithang saka bini je treatment nangsak haikaba bini je sak nai thaniwo je doctor ni haikaba bithi braini je rang nangmani Chhattisgarh hastini CM Bhupesh Baghel bo je nangmani rini ni saka tui ingkha jottoni no chini bagai chini lakma satai klai oro khursatai klaio jolar upor namki himan haino chin bo langmani bo belena nangkongmani chini langmani thangsu tongnan kha chini tui phiamoni bisingo ba haste hapani kwbangma obahai sep sap otol joldara mission ni mungoi kwbangma thayo kami bisingo tuini bagai je tui bial ngui tongmano sep sokormana bagai haste hapang naikoloi tongo phiamoni bising nukjago omahai corruption borok haikaba omahai samung no segui bohok nijini bohok no supungnani bagai buino kebeng mani rok contractor rok ni kwbangma thayo kebeng mung rok no nukha obo haiklaino yang telemro bokhaste rok obo Atal Jaldara Mission Hapangni scheme by Kami Tabuk tui thangui tongo Tripura Hapangni imang 2022 bishini bishingo joto ni nok thaiwo tui shok rowani imang tongmani o imang kubui ongwani thangui tongo phia kwbangma kami amchai rogo tui nok rok chogui phano contractor rogni samung sitra tongma nukjagui tongo omo haikeno koktwma kasawi phaikha telemorani kunjomora kamiwo pam katal manfano borokno pipeline kasam kalangna naima bai khadum laijak kami amsaini lukurok sini para supply katal sokmani supply katal sokma jaga chi pipe kasana boro agini pipe no mungsa was khlaya mungsa ekha pipe phata jak mangno tui sokphaya mangno boro ro pipe kasam basi bedo kalangan nai tong han basi horma ko thulai tam katal ke pipe katal sokphai nango agini kasa tui phaya phata jak mangsi thu lama ro tui choro jak lig mangsi Inge o pipe na super okta body paning khaya mungsa khaya khai khai bedo kalangai pipe jamang ha ke sung tui tai te manu yang lai onai o age jaga soklai thi onai ching hani bang sung chini pipe no katal no bedor phalang tui sung kobo phia omo haikeno hapangni je imang te lukurokni shape kamawi thango tabu borok pipeline katal manai khatung laijak kunjomora kamini lukurok Bureau report Khorang haino hai BSF ni shaktar mabai kwbangma thaini je salbum rogom manjakma haino yaba tablet haika fake janai mani manjakha 1.47 crore rang marini belai rang kwbang ko khni manu phia hastini montri okra Biplab Kumar Dev di imang hastino express to Tripura nesamukto sramnani awani bisingono omahai kwbangma baniya khlainai baniya thungnai rok boni shakni bohok ok pungna bagai sikli rokno obohai phekjane mani be kubului toninani bagai obohai baniya rok phekjane mani baniya khlaimrok nukjagoi tongo
साथाइखौलाय सालब्रुम न मानजागै दङ अबहाय फेक जानाय मानै BSF नायनो थांबो रंबो त्रिपुरा पुलिस हायकाबा त्रिपुरानि सिनि हास्तिनि नायनो थांबो रंबो तै गोबां मा थाइनि अबहायखौ मानजागै दङ अबहाय फेक जानाय मानै रक फे सालब्रुम न थागियाङै दङ जे अमाय फेक जानाय मानै रक अबन बगो वाना लाइजा हास्तिनि जत लोक रक अबहाय खलायनो सांरं सालाबो हायनो हाय सुनामुरा थानानि भारत बांलादेशनि आरिनि आनंदपुर गामियाव याबा टेब्लेट गोबां को मानजाखा 1.47 करोड़ रां मारिनि अबन बगै वाना मा हाबलायजा 7,65,48,840 रुपए। फेंसिडिल और एस्कफ जो सिरप हैं नशीले ये 72,13,682 रुपए का। याबा टैबलेट 3,65,23,375 रुपए के। कैटल पशु जो बॉर्डर पे स्मगलिंग का प्रयास ये जाते पकड़े गए तो ये 1,98,93,950 और ये कैटल 1903 पूरे हैं जो पकड़े गए सारे। गारमेंट्स जो कपड़े हैं तो ये 3,59,52,162 रुपए का। और मिसलेनियस जो रोजाना काम आने वाले सामान हैं तो वो 9,34,46,408 रुपए। तो अगर हम टोटल करें इनका पूरा वैल्यू निकालें तो ये 27 करोड़ रुपया के आसपास अप्रॉक्स बनता है। इसके अलावे एप्रीहेंशंस हैं और भी अनेक दूसरे क्राइम्स हैं बॉर्डर पे जो होने वाले जिसका जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं। हायनो हाय नुखुं खाजाक सला हायकबा वहाय नुखुं खाजाक खरक जा बसानि बुफा कबुनि बुरैनो हामजागै हायका कबुनि बुरै बिचास माइसावै खारै थांका अबहाय पाति मुरक सिने हास्तेव सालब्रुनो पाति उइतंगो तै सिनाय नुने नुनो वानसुमुं अबहाय पाति मुरक सिने हास्तेव कायसा बेमार हाय नुगजागै दंखा तामनि हिमा त्रिक त्रिक अबहाय केनो बरकनि जे अबहाय हामिया वानसुमुं बा अबहाय हामिया बेमार सलावै दंगो बा अरा करंथाय जागा जे सलामा हायके जे बेमारक सलामा हायके सलावै दं अन बागो वाना लाइजाक अबहायनो पाति उखा यां कलम कमलपुर बुखास्तेनि आम कमलपुर बुखास्तेव तै यां चलानि मुं प्रमोद देवरमा मुंगै तै बिहिगनि मुं यां एसमिका मुंगै खय हांखनि आमसायो फिया बुनि बेसा खरस दंगो अबनि जागलाव बिनि बुखारै थांका नै खोनाका सालब्रुम न हास्तेव यां याखे यां नुखंनि हामजोक गुगुनि चलाबाय जास माइसावै खारै थांमानि कक्तमा मानै दंगो तगमा दैमा से सालबारो फिया हिकते साइ गोनां चला खारै थांलाय मानि थागलिया साथै कलायो आबहाय पाटेमुं एबा बेमारक चिनि दफाव बेलाय सोरंलाय ओंमानि नुगजाक दंगो खुर साथै कलायो लाइ थांनाय 25 डिसेम्बर सालमारिव प्रमोद देबबर्मा मुंगै बिहिक बुसानो खिबिवै गुगुनि बुरैना तलांगै खारै थांखा कक्तमानि बिसिंतै साइमानखा प्रमोद देबबर्मा कमलपुर बुखास्तेनि पन्दवा कामिनि 2017 बिसुव खय हांकरनि एमिसा देबबर्मा बाय नुखुं खालायो यागुलो नुखुंगो खरकसा चरायबो अंखा फिया यागुलो बेंगालर हास्तेव सामुं खलायना हनै थांमानि नगो किफिलि सफाइलिया यागुलो बिहिक एमिसानि थानिव ककदुक सफाइवै साइमानखा बुसाइ प्रमोद देबबर्मा बिनि स्टाफ रगनि रां तलांगैबो खारै थांखा ani rangsung sian rokbo ani mathia rokbo jotono phalpai kya mane oburingna dare amole saimia ani rangsung sian rok ani mathia rok jotono phalka agi nog rok banoi gila no bu tei drugs rokbo chau porole saimia tapono bini khokti kai samani bo bisram gonjani hin chauta oburingna bo kisi kisi saimano mane bangalore obbo baino tongo honaita mane aron boro rok kol khai sungna sawong kai jang apro kai mane bises khaya ngoi tongota kai nogo phaike ko bate ngoi tongota कक्तमाव तैबो साइमानखा सालब्रुम न प्रमोद बिनि बिहिक एमिसार देबबर्मा न
buto khlaiwe orai pore khlaimani abosimiya bihigni bebag rangsa grisak phalaibu rohorkha paithago pramod debormano rutungnani bagai kamalpurni selema pso missing diary-bo khlaikha tabuk bihik emisha debormani koimo hasteni joto lukurogno je thayo pramod debormano nugui tongkhe kokdugo kurungui shahorjadi khanai kokdu 9366253744 Bureau Report Khorang Haino hai kirimai sinjaka lahar hai keba rel malkhung bathak mani gati thai je rel solimani thayo khoroksa sini nuya borok guthi pherajak khlaiman kha wala wana laijak am chaini sinai nungnai rok o am sayo kobangma thaini lukrok thangai sogoika paithago rel ni hai keba rel malkhung kolok ni naima thangrok thangai patimung thayo thangai sogoika patimung thayo KOKTWMA rok sertre nai saiman kha tabuksuk jora bini mungsa sini mung maniakhu aboni bagai tabuk bini langma soi thangka phia yagolo sini nungre wansumung boroni phaika baiki thika tai bini nukhung boroni ingkhana bini poribar rok tini haino hai মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীনি তুইজুলমুং বাই কাইসা থৈরিলেমুং পান্ডা সংসজাখা आ थैरिलेमुं पान्डाओ गोबांमा लोकरक थांगै सागनि थैनो रोलाइखा ब्लाड डोनेशन अ केम्बो थांगै मानजगै कक नारक थानि मन्त्री सुशाন্ত चौधुरी गोबांमा थैरिने फाइनाय रगनो कक कजारका फाइनाय सालाबो जों थै रिनाने नांनाय ताम हेनमाबा थै जों जेफोरबो आसम सान नाङै थाङो अजराव जों थै मानि आंगो हायनि बागै जों अबहाय थैरिलेमुं पान्डारक जों मोथायाकारै चयाकारैनो जों सालब्रुमनो जों थैरिलेमनि पान्डारक संसय मान खांखाय सिनि बागै गाहाम बेलाय इंनाय फाइनाय साले बागै हिनै সরকারেরই একটা উদ্যোগ ডিডব্লিউএস দপ্তর এখানে ডিডব্লিউএস দপ্তরের যারা ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন ডাইরেক্টর ডাব্লিউএসএসও রয়েছেন বা এসসি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার যারাই রয়েছেন তাদের উদ্যোগে ডিডব্লিউএস দপ্তর আজকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে আপনারা জানেন যে আজকে একটা ওয়ার্কিং ডে তারপরেও আমরা বলেছি যে ওয়ার্কিং ডেতেই রক্তদান করে সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা সেটা আমরা পালন করব এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে কাজ করছে তার বাইরে এসে সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করেও আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তারই অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন দপ্তর আপনারা আজকে দেখেন যে কোনো কাজে যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে আমরা দানের মাধ্যমে শুরু করি যেভাবে রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে তাতে প্রতিটা দপ্তর তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে আজকে রক্তদানেও এগিয়ে আসছে ডিডব্লিউএস দপ্তরও তার সেখানে বাইরে নয় আমি তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাবো ধন্যবাদ জানাবো যে একটা স্বল্পতা রয়েছে রক্তের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে আমরা দেখি রক্ত শূন্যতা দেখা যায় সেটাকে আমাদেরই রিকভারি করতে হবে আমাদেরই মিটিগেট করতে হবে তিনি সুজতই KOKBOROK KOKTWMA rok asuk jaratino tebo katal update mana bagai joyawai nai tungdi Khorang hor kaham hambai